svjetlu pomoć. Leon Begić, Jeste. vi ste predstavnik firme Panorama Bus Zagreb. Evo Prevoznik može Panorama Bus Zagreb. Možete samo kratko reći, obrnuto, jel? Evo kada je svjetla. Što su vam rekli vozači i kako su govorili? Teško objasniti, kaže da mu je išao kamion u suprotnom pravcu, da mu je malo gazio liniju. Trenutak, ujutro, vozili su, policija nam je potvrdila koji su bili na licu mjesta, da su bili, vozili su u okviru ograničenja, odmor je bio u okviru zakonskih svih propisa. Međutim, konačno će dati tek prava istraga i očevid koja je policija napravila i koji je uradila i tek ćemo tada znati više. Ne znamo ni mi. Žao nam je što se dogodilo. Posjetili smo bolesnike, da im pružimo prvu pomoć, da se ne brnu za toru. Toliko. Stalno nam zvoni telefoni da pomognemo što možemo. Hvala lijepo.